kunjalo angeke kuze kuhlale kunjani kunje angeke kuhlale kunjani kunje sibingelela abantu sibingelela ukuthula uma sikhuluma ngempilo sikhuluma ngento esingayazi sicabanga ukuthi thina siyayazi impilo iphatha ukunqoba kodwa impilo iyakuphatha nokubi iphinde iphathe nokuhle yes injalo dokotela injalo okumele siqaphele sikwazi ukuthi akekho umuntu azohlala kulesihlala hleli kuso kuze kube sekupheleni abaphila abantu ngenkani abasizakala abantu ngenkani angithi kopi yaphila angithi kopi khona angithi kopi yasiza angithi kopi mayifika emzini wakho ususuzela phezulu abanye ukusuza bathi inhlamba mina ngiqinisile mawuphethe kopi ukusuza ungazilala etoilet ndoda sanibingelela kakhulu sanibingelela ngothando nangenhliziyo emnene nangokukhothama emakhosini nakonke amagumamani sithike kini namuhla ngikho ekhaya njengoba ngishilo ngathi ngizobahambela abantu uthanda ungathandi sikuphi siselimpompo la edindela eBlimpompo la ngikhona manje inhloso enkulu ukuzolekelela abantu sesifikile sibalekelela abantu straight ngiphethe udokotela wodokotela ofike wangiphatha kahle hayi manje mina icaterpillar wena wangiphatha kahle wangakhombisa ukuthi uyinyanga uyaziwa kodwa wafike wangamukela ngezandla ezinefudumalo wanginika ama-tropholax amawenani ngizoyibala ngithi lento inyuzu uyazazi impendulo uyazazi right angimude kakhulu sizobikelela nje sithi siyabongela impompo bonke namanje besingeke singashuthi sishuthi sifikile ukwenza ubufakazi dokotela omkhulu khehla sikuphi khona siselimpompo sisendaweni ekuthiwa idindela yeah ngilochisa bonke abantu ababukile komanje kuyoshuba bonke abaniqalile namhlanje singino 2+2 ngiselimpompo namhlanje uzile endaweni yakithi namhlanje mina ngimukabini mina nginguhlala eThomnyama namadodana nginguthayi bayisukela ngusikazi ukhapha enduneni ungalo ziyabika zifike emandwebeleni namhlanje sengihlangene nobaba ubani u2+2 sisendaweni yase Tindela namhlanje udokotela ungenile phakathi kwendawo yase Tindela namhlanje udokotela abantu bangenile ngendlela bangene ngakhona namhlanje abantu baphilile islogan sithi ngeke sihlale nje sibonga wonke dokotela siyabonga dokotela adala bakhuluma basho bathi izinyanga zizwana okay izinyanga zizwana izinyanga zishayana ngemithi izinyanga ziyaloyana kodwa thina namhlanje siyazwana namhlanje ayikho into ebaluleke ukudlula ukuthi silaphe abantu mabaphile konke siyakubona noma ungeze wenzeni isiphiwo somuntu ngeke uzowenza njani usithathe namhlanje udokotela ulethe isiphiwo anaso nami ngasengiveza lokho nami enginakho ngithi udokotela nakho nginakho udokotela uyavela uthi nakho nami nginakho njalo sifuna abantu benze njani baphile ngeke sihlale kunje angithi thina siphilisa abantu ngenkani uthanda ungathanda abantu bazophila phela lento yokuphilisa abantu sibalekisa inyamazane emlonyeni wezingonyama kunjalo kodwa sibambaneni sigayela imithi sithi mabaphile abantu bese bangakhohlwa ukuthi isimo nesimo umuntu abhekane naso ukuguquka kwaso kulele kuyena enozoguquka kuleso simo noma kanjani uzophola mangabe uyagula uzophila makusikhathi ukuthi aphile Jesus akuna into edlula ukuthi sibambisane masibabana leso situlo hlelikiso namhlanje sasa ngibona sowuchinchilo ngasahlala ngakiso ngebanga lokuthi usewuliphiwe lamandla sewunikeziwe lamandla sifuna ukuthi ube nawo dokotela la kuselimpompo la kukhulunywa isipedi okay bathi babolela Sepedi okay kanti ga re bolela Sepedi mo ga gona motho ile gore ba rutlo bolela Setebele go ba Sezulu batho ba bantsi ba bolela wena ga o fihla mo botlori sa bona ntomazane ya cebe gore o re o rwang bonela ke Sepedi
olwambonela wena ukuthini uthi uyambulisa manje more belana Spain mina ngimndebele mina ngiyazi ukuthi leyitshela ukuthi angizwa vele kunjalo kodwa kunjalo vele ngiyamuzwa njalo sanibonani thina manje mabasikhuluma iSpain noma basifika kuwe bathi abafeli bathi kuwe bathi bakuthupha sithuphela ngiyakuthanda bavele bathi ngiyakurata nithando leka love okay ngiyakurata wena uzomangala kusho ukuthini ukuthi rata basho ukuthi bashiba hayi siphela uyakuthanda we Jesu kunzima uzofunda kodwa uzokufunda namhlanje uzokufunda ukuthi ezindaweni ezinye kukhulunywa liphi liphi namhlanje sifikele Limpopo mina ngumndebele mina ngomkabini Sipho kodwa bangifika eNatal bese bayangijika bathi hayi umkabile inkabi yangakithi bangifika eMaswatini bayijika bathi hayi umkabinze bangifika ngapha ngaseMapekini lesibongo sami bese bajika bathi kihlalirwa bayichintsha lento mangeke ngasedebeleni bathi ukabini inyanga enkosini inkunzi emdala inkunzi omdala khehla makuphila abantu ngobaphila njengoba sengihamba ngibuyela eKZN yebo khehla eNatal endaweni yaseJozini ngokuhlabalingana yebo khehla kunamagama engifuna ukwashiya la kubantu yebo khehla ukuthi abantu bangakhali bangaswela usizo unkabini lekho yebo khehla abaseLimpopo ngivula icabinet ngenhliziyo emhlophe yebo khehla ungabonile amandla akho khehla yebo khehla into besiyenza la emini yebo khehla into ngenzele yona phambi kwabantu yebo khehla ngibonile imagic ngamehlo yebo khehla ngiyacela abantu ukuthi mabafuna usizo yebo khehla unkabeni ukhona inamba zakhe zizobonakala ngezantsi lapha escreenini yebo khehla yabona mawukhulula yini yebo khehla mina ngiyona inyanga yodumo kunjalo futhi ngiyona inyanga yokuphakama kunjalo khehla yanizwa ngizwa kahle kodwa ngiyinyanga yabantu engifisa ukuthi abantu engibathinte ngezami izandla kwenzeke lento engiyiphiwe kunjalo khehla ubunyanga bukhona ukwazi ukuthi cha kodwa ubunyanga kuyisiphiwo kusegazini yabona ngiyabeka la yebo khehla ngifuna abantu mabekufonela wenze lento aduyenza lapha ngabantu yebo khehla nokunabantu bebangahambi yebo khehla kunabantu benelondo kuzilapha yebo khehla nokunabantu bavusa belele yebo khehla nokunabantu bebentshontshela ugilimanga yebo khehla ngicela namanje mabafika abantu kuyenze lo ngisazoyenza khehla uye ngiyabathembisa abantu ukuthi ngisazoyenza bathembise ulimi lwakho yebo ngiyabathembisa abantu lento lebese ngiyenza namhlanje abantu abayibonile ikapsa isazokwenzeka bathanda bangathandi sizobalapha abantu bazophola abantu bazophola bazongena abantu bazongena abantu bese bayaphola into lesifuna ukuthi iyenzeke ezimpilweni zethu ingenzeke komhlaba uyalingana kwaphela ingenzeke eJozini kwaphela iyenzakale la eLimpopo futhi 2+2 makahamba namhlanje akuthi ukhambele kwemgcini sazobuya futhi sisazoarrange elinye ilanga futhi u2+2 ebese uyabuya kule ndawo sizobambisana ngale ndlela sibambisene ngakhona sinomuntu osinedile masiyibona siyishutha le video ikhona le video yenzeka sinomuntu osiphethe osincedile okhonile ukuthi sibe ngale ndlela bese siyabambana njalo abo cameraman bethu yibo bazokuletha ufakazi phambi kwabantu ukuthi yebo sasikhona lento yenzeka phambi kwamehlo ethu basazobona emavideo ukuthi lento leyikhona iyaphila iyenzeka abantu babangifuna ngikhona ngiyatholakala amanamba ami azovela escreen bese bayayasho bese bayangifonela baseLimpopo abafuna ukuza kimi mina ngihlala ngaseSihlagwane manje sisedindela mina ngihlala ngaseSihlagwane Cyprus next to police station wafika kuleyo ndawo wathi ngifuna unkabini bangazi kiyo yonke le ndawo yaseSihlagwane sesiyavalelisa kunjalo kuyohlala kunjalo bayeti